Kakasi Student Union Western Border Area Union minta kesengi ke apnu tarik unai lor kelalik banyak kendo ya ke District School and Education Officer jong Riboy District kakong Paidalin El Nonglat halor ke lightly kimat ha ke ba upion juan trei ha ke school patar khma Government Higher Secondary School minta la asnem ke jingduna admut kinang hikai ha patar khma Government LP School but dan principal but vice principal hapo ke school patar khma Government Higher Secondary School ha kani ke jingya kendo nakaliang ke DSEO kalai thu ba dan jing penmang nakaliang ke sokar ha bayde bagitay kipos nong hikay principal but vice principal. Hadin ba nagaliang jong ka Khasi Student Union Western Border Area. Hadin ba ngayon shibun ki jing ujor na ki ma school ba kunjuru na ki beurang ba bidang stay nga dong ka time jing halor ka jingam jiman jong ka Government Pathma Higher Secondary School ba milap shibun icing duna ketika sekolah ba nagaliang jungka senghi nilani kendo ya insya jungka kota kema Government Higher Secondary School ba bedai berki cing diko trekam jungka sekolah hante tolong ba nilap hante ba ikeli ba idon artli kipos ki ba nagaliang government kamsyam latung haduk mentah ha kabede bagi LP section artli kipos nadu pa lakon kot eki contractual contract basis haduk mentah kimsyam latung jadi nata kadang wani mentas ni ha kene ka office juga DSEO ban yo jingsha but sakoi ka point ha kabede bat ka jingtok tre jong way lagi parang tre apo ka Pathma Government Higher Secondary School kabangila pen mention hang ni na kapor sa kapor ngila kerpang ngila kon nyau ba unwan tre Henry mentala arsnem uklemwan ba ngila pentip kerteng chung ude alfon lengdo Henry hadut menta semwan ngila ekran beru besar insyaallah hang po Pathma Government Higher Secondary School ba kajing kenduk jengi ya insyaallah uyetu ingi pat ba Biang ekishti lembaga jingha ishti napo Pathma Government High School kipa lembaga kistumo leni kali kamai kata yala depa up shalom po kata kade ka jing yo jubab jingi law insya andrei kumu nong tre jongka Pathma bahpo office kum pion insya kamde balong kumta re balode opo sangte lei bendei bendon heng te lada kakam kasya yu penpa kishti shaki office apo nompo lade banwanra mo ya kita jadi seulungo pat balai upha ya ki city dan baki sumo ba penpo yu haneha nompo kata nangliang jongi ngisnyo ba kamlong kalenti ga ba itenak bo tre ku pion hante ningi dawa ngila ekren bagamadam mene ba udi banwan Shetesha Pathma banwan syong hante benle ku gikam gijing hakabai berketika kampion de basakawai nangliang jong senghi ngilap bat ngi ba menta lakumpa rasnem tam e nagaliang jung ka school kamdon ya principal bat vice principal adu menta ngikip ba omdon de hende nagaliang jung ngila de pa e gani ka jingtho shai Madam CEO ba in tuklar halor kani bat hende hadin bangyo jingshai ba nagaliang government hi hadumta kamsyam pha e kita ki post principal hadumta hende nagaliang jungi pat menta nagaliang kaseng ngi dangi pudin ya kani ka benta wat shadu bangin kenduru ya ki minister bodi pe ya ka education department nagaliang kaseng tangata hi nagaliang jungi pat ngi kerpat ru ba nagaliang jongka Government Pathma Higher Secondary School sakawai gelong ba kini bersim disiplin kum kino hikai ba kimdei ban pep school kum kino hikai nilai krenteng baru insyaallah pawa ba kino hikai ki bawan hapo Pathma Government Higher Secondary School kimdong disiplin ba kimdong aktif yang kam bagi trai de lengbaga di social media ni penpau ba ki hap ban simkhia ya ka jingwan jongki ban sim ya kelas namar kumbangi yo jengtip ba ki don pat kino hikai ki buan tre hapo ka school Pathma ka ba tang asin ne laisen ha stio
Henry ngim singaw ya hapan kau kateng menta Henry kau ofisi kan sale e bonan kam halo kata ke ek bagi ki hapan le nagaliang jongki te nagaliang jungi sim pun partan kumta ni kerman ba kene ka jingwan jungi akat hane ka sim di kendu ya DSO ba kerman ba school takma kanang ya syafran kan su syafran nagoi ka por ka por akapule kuthi jongka